Біздің халық түрлі соңғы бұл перепис вақытында да біз аралашып бірге де аралашып ішілерге мүмкіндіктер болды. Біздің алда вызовлар бек күшті болды. Әр кім көресіз қазына башлады біздің нешек форма башладызда, нешек билет башқа келемізді. Білгені де білмегені де қызықсына башлады. Yoksa этнологлар бұлар әкім қазанда жүріп беш этнологтан башқа кіші білмейм бойы профессионал сөйлеш алған. Әлбетте тарихшылар фикірін айта алар. Біз барымыз бүтін жерде бар бойы. Барыларда мәселен әйтек шығардылар. Бүгінгі күнде миллет исім білен бейлі социал категориялар жоқ. Mesela Чуваш категориясы, Қазан татарларында айтылған. Мәржани де айтылған, mesela башқұртлар татарларында мысқыл етелерінде Чуваш деп айтылады. Мәржани бұл вақыт ол кезіп болған. Әмі бұл мәселен болған. Ондан соң башқұрт типте неше бұл елерге бөліп баран. Айтылар, çünkü bu milletler nişik bulganlar, hem Tatar halkı dedi. Tatar halkı türlü stratifikatsiyadan turgan, türlü onun meşyanı da bulgan, türlü ne bulgan. Urus devleti işine kirgende integrasiya bulgan prosesler. Biz Bakırsu'nda земельный kategorisi, asloylar, Azur konferensiya ötkeri kitabı da çıktı. Sizge bunu gittiğini diye hatırlayın. Onda gösterdiler, çünkü bir türlü katlamlardan turgan devlet. Hem Rus devleti aldığında bir asker bilen Şırgızstan'da da eydiler, bat üstünde jağlab alıp bat üstünde idara edip bulmayın. Sen bu halık bilen, türlü stratifikasiyada bulgan, jiddiken halık bilen idara edilir için türlü prosesler kullanılır gerek. Şu an kadar elbette aldığında bir nintidir millet aldığında bu isimde sosyal kategoriya satılmagan Tatar. Başak Paris'inde bu emirlerde çok basınlılar, çok emirler şakan biz şimdi dileğimiz bunu popülerlaştırıp halk telefonda de yazılsa bir yaxşı olur idi. Bizning bir eybet örnek, yaxşı örnek mingdir adam Olga Ivanova, u yazı Sevgi Sarayı boyunca roman bugünkü de. Bilesiz mine so'nggi tağım vizitlardan Timurga haykal koyarga tileyler Samarada şov çıktı deydi. Kondosha boyunda Tatarstan'ın yanındayına, elbette anda Tatar oğullar biz yanında öttük, Meşet bilen Tatar oğullar. Hem Sevgi Sarayı'da Kamışlı'dan mı deyip, bilesiz Samara kösünde de Kamışlı neyimiz? Anda belki onda iki Kamışlı var, birisi Saratov, Volgograd ülkesinde, birisi bu Samara neyinde. Hem de birisi şehir bulgan, hem Altınurda vaktinde Amısında o Kamışlı yurttu, yani oblastığında söz var. Toponimiki bir vakitte de özgermeyin. Şuna göre negizlerini, bana negizlerini belki onda da git meselen çıkarır. Ama Sevgi Sarayı hayat esercikine tutuyor, bu bir devlet işlikisi de. O Timur bilen soğuşkan vakitte gide Egipet'e To'xtamış Xan'ın pasolu bulup bite. Bu vakitte düşünürüz, bir Tatar şagiri, devlet işlikisi gide 6-7 yılın takribi inşaatlanılan bular arasında Memlük Sultan, Altınurda, Cevahirlikler, bular bilen birge koalitsiya kurar. Bu ondan sonra Memlük Sultan ona paraydı, onun bu kadar ciddi kişi ekeni göre de Eydekil menin kanselyariyani aparat prezidentimni boshına ko'shadi degan gibi olar. Yani u hatto dereceli bir şahıs. Şuna göre biz onun boyunca o roman yazıla başlayınca biz bir neçe saat oturduk. Olga Ivanova bilen onun düşündüğünde elbette yazışı bir fantaziyini kullanayım, motifini kullanayım. Ama işine şunday süjetlerini da kiritip jiberasimiz kelar. Çünkü bu süjetlerini akademik basmalar bilen taratuv şununda ağır. Onu eski şu okuyalmayayım, onu anlatırgan tilde yazarga gerek. Şuna göre biz yazışılar bilen işlemeyimiz diye ediyoruz, işleyimiz. Elbette biz mesela teler edip belki mümkünlük olsa biz bundan sonra gelip mingidir süjetlerini çıkarıp söylerge mümkün. Biz Merkay'la falan ettiğin o tarih eserlerini okurga gerek süjetlerini. Elbette biz alanını sizge biriyle yazarız. Saytlarda alar hazır bu elektron versiyalar koyuyorlar. Süjetler degenden bu Temel Hacı kitabında anda süjetler çok yatar. Mesela To'xtamış'ın Baraxan bilen belgesinde iki malay bitti. To'xtamış'ın Celaleddin hem Şirin'in Ruhudin'in malayı. Müterem çıkıp unikum çeşit malar bütün yine kreşte Ağustos bıraktı.
Eylerin cimşi tutamış olup ana şular iki malay arkasında. Şu malaylar bilen alar kullanlar diye bular kireşkende indi suuşkanda isen kalsınlar bizim malaları balarını çiğindireler, yüzge çıkan bular işte yamalan kilip bütün ninge suuşma geriye eğlendireler. Anası kilkili süzet var. Tuda mengi anlatı ayağına cübbeyle koyun ileri ettiğindeyim. Anası tavuk nişekini vartan bana şu anlatı yere divanlara. Şunday süjetler elbette yanlışlıklar için kızıklı Hayır, ben sizin sözge yapmış olaydım. Tutmamış şu kadar kurkanlar, onun neslini bitirip akut olalım olaylarına. Çünkü onlar devletini bitirmiş görüşkenler. Biz mevcut vakitte şahlandım Tatar dastanları bilen. O tabii tuvalet zamanları bakan kişilerin böyle. Ben Tatar dastanlarında tarih izlerini izledim. Yine tarih var saklanıyor. Şu kenarında bir kitap da hazır 200'e bittik şunu şahırışlar şahsen. Şuna kadar mesela şey var. Hatta bizim dastanlarını okup naklar okusan da bir küp yamana görürlerken mümkün tarih boyunca. Şu olayda bir kızıkına Rəsəgələ toxtalım. Bugün siz alınğan Aqsaq Timur Kədəbəydə bizdə olğan bir yom metan qısturunda dastan. Onun Rusya taşırılması saxlanğan, ol basılğan. Amma Tatar teksti yox, yo'qolgan qo'yadi. Mana ko'rganlar aslında. 19-cı ilin başında edi. Agar da shuni o'qib qarasangiz, u onun Rusyadagi Tatar shayrida degan tekstni bostirdilar. Unda siz ko'rasiz. Aqsaq Temur bo'lgan vaqtda Abdulla xonning o'zi o'lganda, ikki bolasi ko'chada yashab qolganda, ikki bolasi elaga plenga Aqsaq Temurga. Oysha hamon inisi. Bu endi men o'ylayman bizning hisoblagan yanında Oyshaning ismi shu bilan belgilangan, shu ism bilan nanday qiziq narsa-da bu Oysha bilan onun inisini olib ketadilar Samarqandga. Ondan so'ng u onda dastanning qoldig'ida bu. Oranda biroz turgandan so'ng nazarga olib qo'yadilar. Aqsaq Temur o'lgandan so'ng amnistiya bilan ham ular kelib qaytib ketadilar, qaytgan vaqtda ish borganlar tasvirlanganlar. Bu bir qiziq ma'lumotlar, chunki tarixda va shunday bir poputlarda ishlangan narsa, Aqsaq Temur Bulg'ardan kishilarni olib ketib, ona Soroychiq shahriga o'tib qo'ygan ekan degan ma'lumotlar bor. Ilk ochiq bo'lmagan. Mana bu dastur ichida bo'lgan aytayapizki, bundan Bulg'ar viloyatidan, u vaqtda Qozonxonda yo'q, Bulg'ar viloyatidan kishilarni o'rtacha pishirganlar, shu yerdan Tatarlarda. Bizning xabar bo'lib, nega bizning bobolar shu yoqqa yurganlar deb. Ana xabarlar bir tirende, ama bir neçe İslamlaşmalar deyildi. Xarezm yağından bizim kelganlar İslam misyonerlari. İkinci de bu yo'nalishda var. Samarqand ham shu yoqlarda var. Shuna ko'ra siz chalma yoza boshlasan, shuni detallarga kirolmasan, sen ham durust tasvirlaysan. O bitnish kabilar bor deb aytadi. Ana siz belgilangan daha bir shunga bayli narsa. Bizning bitinde var damoqda dastan edigay, onun bitinde hozir o dastanda ko'p prezidentlar bor. No'g'aylar endi bizga kirdilarmi? Boshqalar da qozoqlar da bizda bor deylarmi? Buni kirib qarasam, har bir dastanning bor milliy versiyalari. Qizg'anish u bilan edigay dastani butun milliy versiyalari solishtirib berilgan xizmat yo'q. Agar shunday ma'lumot so'g'ish boshlangan oldindan ondan so'ng shunda bütün versiyalarni yig'ib bo'lganlar institut imeni Gorького literatura institutida. Anda bir kishilar yo'q, balki ular shunday yotarlarda. Oxirida men dastur ishini tashlay boshlagach, qurdim. Har bir milliy versiyada bir qiziqli ishga ishtadik. U o'rindagi yerlikka qaraydi. Ham ikkinchisida bo'lmagan material ikkinchisida bor. Biz ana daqiqadan batga vaqtda Tatar versiyasini yasagan bitdi. U ana tarixiy yerdagi var, ularni bosh yerda yasamagan, navbat u o'zidan da kiritgan narsalardir. Shunga ko'ra biz agar shu zamondagi tarixni yoza boshlasak, edigay dasturni atayadi. Biz bularga biz buni qo'ysa qo'yadi olgan narsani shag'ilda, naqisan batdan o'zini o'rishgan narsalarida. Agarda shularni sen durust tasvirlamasan, yolg'izlik kerak kelgan bo'lsa. Bunda
Vakit İmam Putra, Qarabağ Daralan yazdı, mesela tanqid etdi bu yanında. Evet, Qarabağ degan shaxs o'zi qatboldi. O'sha Qarabağ yashagan zamonda ikki Qarabağ var. Birisi Qarabağ, bizni Qarabağ yo'qning ismini ataladi. İkincisi Orshak nezi Qarabağ. Bular söylesen ikki shaxs. Chunki Qarabağ deganda bu Orxon qabilasining kishisi ham Shag'alaqlarda bor. To'xtamish xonning elchisi bo'laraq Oqsaq Temir yanına borgan, 1905-yilda bo'lgan. Ham Oqsaq Temirdan so'ragan o'zining g'afuvotini To'xtamishxon, ham Oqsaq Temir g'afuvotga aytgan To'xtamishni boshda qoldirgan deb, Oqsaq Temir shu vaqtda o'lib ketdi, bu kelib qaytib ketdi, Qozonchilarga kelib kelsin. Shunga ko'ra bunda agarda shu ishlarga bo'lsa, bunda butunlay boshqa ishlar shakar keltirgan kelsin. Belgili tarixchilarning ishlarini beklanganlar kerak. Shunday bo'layotgan vaqtda u bahslarning ijodlari dirishga oldi. Agarda fantasy yozmasam, fantasy yozsam tasavvur qilmayman. Chunki endi Angliyada 30-yil menga qataq beradilar. Fantaziyada qanday mumkin. So'nggi bir narsa, ana Rabit Batullah da shag'allandi. Qozon xonlig'in ilanlagan deb qo'ygan aytibdi. Bizning Qozon xonligi bo'yicha dars aytganda kitoblar bu qo'lda barmoqqa qaraganda azrak. Bunday xizmatlar. Hozir biz bir yoshlar ishlarlar. Aslida balki badaliyat deb o'ylayman. Bizda shu Qozon xonlig'ini ilangan vaqtda da qiziq aytadilar, lekin bizning tilga tushib anglangan yo'q. Barozda biroz bitildi. Bar Qo'sharifning yozgan zu xati, uni bostirdilar. Rahmat, tarafshida bostirdilar. Qarama ham tarafdan ketgan xat. Zafarning nimalarga topasam degan. Men shuni shu xat negizidagi bir roman yozganlar. Unda shunday qiziq ayollar shunday kirib qarasa. O'zi Qo'sharif Saidlar naslidan bo'lg'ash, uning arxivindagi boshindagi Saidlarning butun tarixi bo'lgan shunda. Ularning bu shajaralari, boshqa qo'lida shunga ko'ra ular bek bilimli shaxs bo'laraq, undan so'ng shundan boshqa kerak Oqmurda zamonidan Saidlarning bo'lgan ikki funksiyasi, birisi ular so'zda qatnashgan boshida. Bu Ulu Muhammad O'zbekiston zamonida qolgan, ular askar boshida turganlar. Ham komissarda bo'lganlar so'qmoqda, ham Saidlar ikkinchi funksiyasi diplomatiya ishi. Qo'sharifni ko'ramiz, tekstda shunda qatnashgan. Bilasizmi, Qo'sharif so'g'ishi bo'ladi deganda madrasa boshida. Shunga ko'ra mana u siz yoza boshlab oldindan shu aybarlarning barchadan ishkaliklarimizga tegishsiz. Ne uchun u shunda so'g'ishgan, ham so'g'ishi bo'lgan, ularning narsalari yashiringan. Biz Qo'sharif Zafarnoma viloyat Qozonda yozib, o'zini o'zi sirolgan. Sharifi Mimundan ketadi olgan. O'zira o'zayda Mimunda da g'azabat so'qsolib borandi. Ham bu betida musulmonlarning boshliqlari bo'laraq g'azabat so'qishida boshqa bosqich sen chigina olmaysan. Chunki sen asnabitda kelishganlar, boshqa din kishilari ana qizig'i shunda Qozon xonligi o'rniga Ivan Grozniy Yevropaga xat yozadi Angliyaga. Бессеменская рука подержана, мы наверху, degan ma'nosi bor. Bu globalniy ahamiyati bor ayollarning. Bizniklar shu so'zda qatnashganlar, shunga ko'ra mana bu ayollar yozganda sen bu kontekstni boshida tutmasan, unda u sening romaning va yozmani darajasidan to'lamoqdan keyin. Shunday gaplar bor. Mana shunga ko'ra men tushuntirib deganim endi hozir Qo'sharifning o'rganiga turgan ma'lumot bek yaxshi topilgan. Andrey Korpskiy ham aytib qo'ygan. U shunday yig'ilib qozog'an kelishadi taqamlar. Shu orqali unda shag'allar 100% najoslaydi. U yerdan baxtli hozir so'zlarni mana shu orqali men narsa aytib o'tdim. Adabiyotda tarixchilik masalasiga kelgan vaqtda belgili Gayson tarixchilarga to'g'ri kelganda bunda g'oyimlar bilan kerak miksur konsultatsiyalar, ham ondan so'ng tarixiy asarlarni o'qish kerak. Ham ondan so'ng belgili nishkaylarlar turda yozgan vaqtda belgili bo'lmagan turda. Nag'rak fikr olishlar kerak. Ernat Muhammadiyev Sulton Ali turda yozganda
Документаль базасы Салтагалиев'де бик зур шунда басылган иде. Һәм бу бик кызыклы документаль материал. Бар менә Ринат акыллы шәхес да, ул күргән якларда бар. Салтагалиев'нең заманының бик күп җәһәтләрендә дә кирәк. Немецкә берсен әйтәм, бу да инде. Салтагалиев турында сөйләшкәндә, була бит 23 еллык киңәшмә, ЦК ВКПның изол киңәшмәсе билгеләсендә буенча соңгысы була. Анда Урта Азиядан чыккан большевиклар әйтәләр. Татарлар, алар бездән аермалы буларак, алар буржуаз милләт иде, ләкин аларның буржуаз милләтләре бик үзенчәлекле, алар торговый капитал нигезендә яшәделәр. Менә уйлап караганым бар менә, без бит мактанабыз, бездә милләт булган, тегесе булган, без милләт укырмашкан революция кадәр, ләкин ул нинди милләт булган? Һәм шундый милләтнең нинди икәнен аңламыйча, син Салтангалиевка бәя бирә алмыйсың. Чөнки ул шуның эченнән чыккан шәхесләрнең берсе, анда башта милләт эчендә була буржуазиясе да, башкасы да, аның эчендә башка төркемнәр чыгар, анда шуның нигезләгән тасвирларга кирәк. Шуңа күрә бу тарихи җәлек дигән нәрсә бик катлаулы. Һәм аннан соң бергәле бәлки кирәк, бәлки кирәк тарих институты белән ияли белән бергә тәҗрибә сарайында кушып, бәлки үткәргә аерым бер конференция итә. Менә шушы темага Олендар чыгышларын тыңлап, карашларны белеп, чөнки монда сәясәт тәрәфләре булды. Бик әһәмиятле, чөнки тарихи әсәрләр романдар бик нык кирәк, тарихи аңны формалаштыручы. Менә без тарихчылар һәм этнологлар без барыбыз да тарихи аңышында эшлибез. Барыбыз да беләбез, безнең халыкның милли аңы бик күләм чынлыкта. Аны күтәрергә кирәк. Һәм менә романдар әдәбият сәләте нигезендә бик ташлаган була. Әле башка якларда бар, әле видеолар төшерү мәсьәләләре бар, кино төшерү мәсьәләләре аларга кереп торыйбыз хәзер. Ну, барында шушы әдәбият яры бик әһәмиятле. Менә без тарихчылардан шушы сюжетларны алып, біз халыкка аңлатырга тиеш. Алай булмаган, андай менә ул бит инде безнең тарих бит нәрсә, ул бүгенгә тәэсир итү. Менә Казан ханын алганда татар белән татар сугышка, инесе тигеннән дә күп татар килгән, анда инде 50%-та диләргә 60%-та татар булган Грот Иван Явыз Иван гаскәрендә. Бу ялган тарих. Теге бер генә аны махсус җибәрәләр, теге безнең революция алдыннан тотканнар белгәннәр, Казан татары, Мишәр, иң күп нигә Идел Урал татарлары. Һәм менә Казанны алырга килгән Мишәрләр дип әйтеп, бүген көндә татарны, бүгенге өчен барлыкны бүлер өчен махсус җибәрелгән фикер ул шунда. Шунда Шапкали килгәндә аның янында бер кем юк, ул бер якырда эшләгән калганда төрле фикерләр бар, дәшмәк бар. Югары күпмедер булган әлбәттә, ләкин менә ул 120 мең белән 30 мең дип әйтәләр. Мин ул саннарга шикләнеп карыйм. Мәсәлән, тарихта бер документ бар. Һәм шуның турында хәзер син әсәр яза башлыйсың икән, ниме? Тарихта документка хәтле булган әйберне син уйлап табарга тиеш. Уйлап табарга түгел, логика, шушы образның логикасыннан шуның алдагы тарихын да белергә тиеш. Аннан соң инде тарих килеп чыкты, тарихның документы килеп чыкты, шушы логикага терәлеп, аның үткәнен һәм киләчәген язып белән биткән. Менә бу вакытта инде аны тарихи әсәр дип язып була. Сөймәгән тарихта документ юк. Документлар юк бит. Мотор булган, шигар булган, дипломат булган, батыр булгандан башка бер әйберләр. Мин белмим бәлки. Ләкин кемәк мәсьәләни бәйтләр җырлар бар. Бәйтләр җырлар бар иде. Аның бәйтләр ике төрле бит. Берсе аның манаралар İkincisi, менә монда бәйт мәсьәләсендә ни өчен халык белә торып, белгән көенчә аның әсәрлеккә төшкәнен җылап калалар бит уйлабыймы? Җылап калалар. Ни өчен халык телендә ул үзе үтәбеш белән бергә манарада ташлый. Менә монда тарихи белән әдәби шарат барлыкка килә. Кайбер очракта bu uydurma dürüstke yakın bulan. Süymege gitti, ortağında helak buldu. Halık anı birisi gelmegen düşman. Şuna göre şuşu moraradan taşların kulüğün tilegen.
Батыр bunu yani sözge bekendigen var elimizde. Ошолай деген диге кирип калат. Şuna göreyim el Müslümanda özünüzü ukturu yok dip beyleneler nasıl suyun bir özünüzü taşrağa şimdi. Nege bugünkü termin bilen aytkanda ularga mecbur idi. Bu vaqtda günahlı olmaydı. Kişiler kişiler yazar tarihi temaga özünüz bilesiz. Birinci şunu aytip bitesim ki tarih turunda kimler yazar? Elbette birinci profesyonel tarihçiler yazar. Tatar tarihini aytabildiğinde. Ondan sonra indi ezmez bulsa da yazıcılar. Onlar bizde big az tarihi temaga yazatırlar. Big az hem onlar Iraklar indi bu bizi. Vatan kızlar mesela bizim yönetim bilemedi hazırda tarihi romanlar yazatırlar. Tatar vatan kızlarının romanı da bilmedi. Ondan sonra üçüncü sənqət əhlləri, tarixini onlar üzərinə çeşitlikirələr xalqqa. Qaysı sınıqı tezirək barıb жетер. Tarixçiler yazğanını üzərinə oxuyun. Dürüst nə gerek? Tiraj əzdəngənə tügül, bu bəybirlərini xalq anlamay, xalqqa barıb жетmey. Əyi, mənə şu tarixi temaga yazğan yazıcılar oxuy, kim qatlan xalq oxumay, bilmeyin sizin bəybirlərini. Bir qızğanış, mən özüm oxub barağa tırışam. Yazıcıların eserlerin onda ez okuylar, irler okuyor adette. Tarihi temaga yazılgan eserlerini irler okuyor. Batın kız ıngıraşıkına okuyun, dikiştisine parakına, jellepkine, emmelekin okumuyor batın kız. Emine sənqət eseri momentinde varıp ciddi. Para siz gayesi Sakin'in Züleyhası, mine Ramil koygan. O grup kişilerin tarihi hatırını uyattı, titrendirip uyattı. Tarih meselesini yazılacak mağat. Tarih bir halk için yazılan, hem halkın tarihi hatırı uyansın için yazılar, milli düzenin uyansın için yazılar. Bu şuna hizmet ederek Bilginet de bizden gibi büyük hem facialı milletinin tarihi ne çoğla yazılarga diyiş. Devlet tutu tarihinden da bulurga diyiş, devlet yoğaltı tarihinden da bulurga diyiş. Min bütün tarihini mesela güzellemada getirelim. Benim için yazıcı olarak, zamanda zor tarihçiler var, bizim tarihçide betirler yalamıydı. Tarih fenleri kandidatı bulsam da, benim için yazıcı olarak da, tarihçi olarak da birinci bunda ideoloji tura. Nişik değilse şulay eytiriz, ideoloji olmazsa tiyiştik, eseriz eytirsiz, ideoloji tura, en birinci Tatar'ın ideolojisi. O nerse, devletçilik, milletçilik, İslam. Mine şu eybirlerini min eserlerinde uzdırığa tırışam. Hem benim şu eserlerimnin varısında değerli tüm İranlar devlet için güreşe, millet için güreşe, din için güreşe. Ondan sonra bizim tarihi eserlerge varlığa tırışan varısında bizim kübürek Kazan Hanlığı şuraturunda tarihi eserler yazılan Esbusa'da var. Kazan Hanlığı hem şu Yavuz İvan bilen Süyünbike tiresinde meşgullerimiz var. Bizim tarih diyenler Yavuz İvan da Süyünbike bilgen tarih yok. Cennet, şu kundurur tarih bilmeneyi. Niye bizim gayet istakidan kalan eserlerimiz yok şu kundurur turunda, alı okırlık eserleri yok. Represiyalar 30. yıllar, onlar tarih bilmeneyi, bu da tarih. Şahıslarımız turunda ellerine ettiler, o tarih bilmeneyi, onlar da tarih. Onlar turunda bir ezindirine, varmak bilen yine salar yok. Bunda bizim yazgan, bir kitaplarını kotarıp geldim. Tarih temaga yazgan yazıcını bir köp ağırlıklar kütüp tura. Bir köp mekirli olumlar kütüp tura. Eli yazganca, anasını yazgaç, en birinci elbette o tarihini bilirge deyiş. Beş varmağı gibi. İdeologini üst buluna alıp, Tatar bizliğinden karar. Tarihka Tatar bizliğinden kararga gerek. Andan kilgen, Rus bizliğine ol bula yazgan, bu yazgan senin bizliğinden kararşın olurga deyiş. Tatarını zor etip көрсету, матур etip көрсету, büyük etip көрсету, hem faciasında көрсету. Hem kıraşçılık көрсету. 500 yıl boyu elisin birikmişçe, tufrakta eylenmişçe yaşat para, başka türlü din, başka türlü dil, başka türlü devlet, Tatar yaşayı, bu kıraşçılık bilmeneyi, bu tarihçılık bilmeneyi, bu ideologiyinde, Tatar gözlüğünden öğretmezine gerek. Tarihini bilirge gerek, özünün ideologiyanı bilen, soranlar. Ondan sonra orundağı halkını bilirge gerek. İki kitap yazıp, üçüncü kitap yazıp değil. Mesela şu Küçümhan'ı yazdığı için ben 3 yıl boyu seberini öğrendim. Başta bir neydi bizlerini okup çıktım, Sevir tarihlerini okup çıktım, Ruslar yazganı okup çıktım. Olarında bizne mıskıl iter, Küçümhan'ı şakal deyip, gileyter, bulay deyme, Tatar bilen Tatar soğuşkan deyip, 20 da Tatar deyip, 50 eserler etip bitirdiler. En birinci olarını okudum. Ondan sonra yürüp çıktım. Birim kırayından başlap, koyda 20
Сібір хандығына қарсы соғыш білән келген. Міне ең соңғы соғышқан орындарына хәтлі, хәтта Новосибирск өлкәләрендәге соңғы соғыш орындарына хәтлі оягым белән йөреп чыктым. Хәтта Луиза Шәмсетдинова әйтте, Фәүзиябә карап бардым ди картадан ди Ермакның килгән сугышкан урыннарын ди. Бүтүнесе дөрескә туры килә карта буенча ди. Сеңнең балакайым әйтәм, син аны карта буенча төшкәнсең, мин аягым белән йөреп чыктым ул җирләрен дидем. Шушылай итеп минем үз идеологиямны барлыкка китердем. Бер караганда тарихи роман язу җиңел кебек. Менә бу Кучумхан моны тарих язган уже. Мин моны беренче безгә тормыйм, аның схемасы бар. Ермак белән сугышкан, Ермак кая барып килгән, соңгы сугышлары кая булган, алар бөтенесе язылган, мин аны үзгәртә алмыйм. Алсам мин нәрсә эшли алам соң? Мин шушы геройларга ит кундырам. Билеп куя забыйлар әйтәләр ит кундырам дип. Мин сүзне бик яратмыйм, мин буларга жан керәм. Бу геройларга мин сулыш керәм. Топалар схемагына булып калмасыннар. Кайбер кешеләрнең язып әсәрләрендә кебек. Булар яшәсеннәр, тулы кан белән. Буларның яшәүләрен мин нәрсәне күрсәтәм? Буларның үзара сөйләшүләрендә, буларның теге бу вакыйгага мөнәсәбәтендә характерлары күренәме? Буларның уйларында, буларның хыялларында мин буларны терелтәм. Булар үзләренең үзләре уйныйлар. Тагын бер авырлык бар тарихи роман язган кешегә. Детальләр. Менә Гүзәл Яхинны шул харап итте. Аны идеология харап итте, име? Юк аның идеологиясе. Ул безгә каршы булса да. Детальләрдә кеше бата. Мәсәлән, Гүзәл Яхинны татар тормышын интернеттан өйрәнгән дә, име фольклорны татарлар төнья белән кабергә барып, анда ризык куеп йөриләр. Әдәп күпесе бит инде уйман. Бу гына әйтү түгел. Тормышны тормыштан өйрәнергә кирәк. Онда кирәгәне кабергә. Әйе. Детальләр кешене битерә. Менә мин мәсәлән шушы хисрәт китабын әмрәмне әйтеп битерим. Кучумханны язганда нинди авырлыгы булды. Сугыш кораллары. Белмим, мин бит хатын кыз име. Сугыш кораллары бүгенге автомат түгел бит инде, автомат тотып битте дип әйтеп булмый. Аларның ул кораллары бу монда булмаган Кучумханны. Мин менә шушы әлегенә мәрхүм булган Худяковның хезмәтләрен өйрәндем. Худяков сугыш кораллары буенча язды. От өйдә әле интернет бар име үзебезгә дә. Сугыш кораллары буенча аннан өйрәндем. Һәм миңа бик ярдәм итте Флорова Урманчының үзе чыгарган 2 томлык дастаннарында ул сүзлек биргән. Бүтән теге Мәргәннең снайпер икәнен име, Аусының сунар икәнен, бүтәнесе, бүтән детальләрен, бавырсакларын, киемнәрен, фәләннәрен, төгәннәрен, әлбәттә бер сүзләре дә монда итәргә кирәк. Бүтән дастаннарын, үлдем, йөздем инде ул дастаннарда. Шушылай итеп мин моны йөреп чыктым. Бу төрек теленә дә тәрҗемә ителде. Менә бик авыр язылды хиҗрәт. Менә моны 10 ел өйрәндем. Бу мәсәлән Сибирдән Төркиягә күчеп киткән Сибир татарлары турында, аларның авыллары бар. 10 ел буе әле Сибирдә шул авылларның калдык-быстыкларын эзләп табам. Әле Төркиядә шул бер бөгүрдәлек табарам. Аннан булай гына булмый дип Төркиядә, Анкарада, Измирдә утырдым. Милли китапханәдә бик озак менә шушы Габдраш Ибраһимның бүтән хезмәтләрен, бүтән язганнарын, диния нәзәрәтенә ул алып киткән бит алар истәктә. Алда ул улап чыгып киткән. 500 ат йөгендә, уйлап карагыз, 500 гаилә 100 ат йөгендә чыгып киткәннәр авылларыннан кышка таба, ноябрь аенда. Шушыларның язган вакытта бунда икеләтә авыр булды. Детальләр бу сиңа инде Россия гына түгел, Төркияне белергә кирәк. Нәрсә ашаганнар йөзелде, пароходлары кая килеп туктаган, поездлары кая килеп туктаган. Бу деталь. Аны укучы күрмәй. Ялгыш ясау сразу күрәсеңне. Әмма ләкин опять-таки монда герой. Менә монда минем байрак күтәреп милләт өчен, дәүләт өчен көрәшүче Кучумхан. Монда Габдраш Ибраһимов. Башта шушы авыл халкына алган иде, 2 хатын кызны. Юк тартмыйлар. Габдраш Ибраһимов алга чыкты 2нче китапта. Байны күтәреп, ул шундый булган диме? Минем филипп булган дип белмәдем. Авантюризм яхшы. Әйе, яхшы мәгънәдә. Шушы алып китте романны алга таба. Күрәсезме? Бер кешеләр белән итте, алар тигеләре дә бардан ахырга хәтле. Менә детальләр, идеология синең төп героең. Һәм Габдраш Ибраһимов турында мин инде документаль китапта яздым. Тагы шуны әйтәсем килә. Язучы роман да язырга мөмкин. Аны чөнки халыкка тизрәк барып җитә. Анысын документаль әсәрләрдә язырга мөмкин әле ул. Менә минем бу Батыршак, мин Батыршак турында 3 китап яздым. Бу әдәби документаль. Менә монда мин яңа бер жанр керттем. Безнең татарда юк ул. Урысның культура каналында реконструкция событий дип үзләре уйлап күрсәтәләр. Мин моны тарих сөйләп барам да сезнең кебек теге мансуп теге деталь ниләр белән ссылкалар белән кеше укымый торган. Аннан әле кеше укымый торган ссылканы турысын да ана. Ул шул ссылкалар мине судтан куптарып калды. Аны туры судка бергән булганнар. Кафелер мирәфәтте. Һәрҗүмәләр тикшердек, һәрҗүмәләргә ссылкам бар диде.
Şunu kişiler aldığında aytты. Бара-барада тарихçı deydiğimi Mansur тегелер шығып өздерін ойнайлар. Батыршаның туғуынан башлап, Шлиссельбург түрмәсінде өлімге хәтле өздері 15 сериялы фильмдер заказ етіп. Ondan sonra mene suqunduru teması. Suqunduru temasına men birinci kitap yazdım. Mene Batırşa suqunduru teması. Güleyze'ye niçin tutundum? Çünkü bir zaman söz gitti, Züleyxa'nın prototipini tapqanda şu Güleyze olğan ekan deyip. Galim Hüsamiyev degan texnik fanlar kandidati kitap yazdı, men ata berdi, bitini bizga berdi. Ularni men o kitapni o'qib bek titrendim, аңа chiqdim, onun bilan ko'rishdik. U meni shu chog'larga borib bitnisini ko'rsatdi, qirshintolisi, shirili shintolisi, bilarini, bulg'orini bitnisini berib chiqdi. Men aytdim, Galim, men tirishib qarayim bu turida, men roman yozarga. Chunki Güleyze'ning bütün dokumentlari saqlanib qolgan. Sudit etilgan Qozonda, Sistaydan sudit etganlar, Qozonda bütün dokumentlar saqlangan, Züleyxa'ning bir dokumenti da yo'q. Her bu yıllarda xotin-qizlardan bari tik mena buni sudit etganlar. 7 yıl boyu hüküm etkenler Gülmüş'ün xotinlar. Balalarını tortib alganlar shu qindirga deyip, o'zini erinden ayırıp, lekin onu pristib yazam, şu dokumentlarda, men kelganda ul o'lgan edi deyip. Ol shu namazı üstünde men onu bitirdim endi, o'lgan edi pristib yazgan, men endi tag'inda titrentirlik bo'lsin uchun, juma kun sekda vaqtida namazı üstünde o'lgan edi etdim. Aslında mening fantaziyamning haqqi var. Mena shu qindiruv. Nersa uchun men buni yozdim? Xalq bugungi kunning qadrini bilsin uchun. Bugün bir tane bu hatli namazlıklarımızın tortib almaylar emi, başısı bize kılıştırmayı. Mine bu kişiler bir ölümge barganlar, yonu ölümge barganlar, başkaga barganlar. Şuna göre mine bu Güleyze'ni yazdım, tarihi roman, çın dernesinde. Ondan sonra prototip şuşu olup çıktı mı? Prototip şuşu olup çıktı. Bu kadar bağına sürülmeden, bunu bildirdi. İdeologide olsan, emmelekin direk yollarda olsan, kuru ideologi bilenler, kuru tarihçiler bilenler, kişi okumayı. Buna zilatırlık olsun, titrettirlik, emeden bir niyazsızım gide. Bunda da tarihi romanlar, yazıcılar da var, okuşular da var. Cemaat, min edebiyatı ikiye bile. Ciddi edebiyat, Yorganas'ta edebiyatı. Bizim total edebiyatı, bir de hatun kızlar yazan edebiyat, Yorganas'ta edebiyatına eğlendi. Yani girolar bizim Yorganas'ından da bakışıyorlar da, konflikti şundan gideceğler. Yok konflikti, hatta tarihi giderine kirip bite başladı. Tarihi romanı bağlılar da, Yorganas'ta. Şu memarlar yıkandıkta var mı ayırlarını? Belki şu kadar gayret çekirmiş, bu ayırlarından sağ buluruz. Yorganas'ın bizden başka da yazmışlar var. Bizim missiyemiz Yorganas'ın yazı tügen, eser konfliktten durar. Tarihi suretler degen vaqtda yazışı tarixini alıp bugüne göre Allah'ın uçurmuş suretler. Yani mesela Batılıların sevdikesinde de bugün, yani anım, hazır faktlar açıklarını mesela Muhammed Yarın Bayat Oğaz'da, Kermen Oğlu Oğaz'da Bayat Kilgendiği tüm şahanaklar bile mesela açıklarını. Hem Turkiye'de ben optayım şu an. Seyit Batır'ını alsam, Seyit Batır'da ne yapsın desem, tarihi materyalından Turkiye'de. Hem de şunu turmuş sürekli bölü yağından qaraganda bizning yazıcılarının men bir aldımkı güçlü yazıcılar desem. Men Saudiya beri alanından şulay desem, turmuşunu bir yağından. Kinematografi bu turmuşunu veriyor. Hem şuna göre tarihçilerinin indi alanı tübeylerisi fakirtlarını tam, şu fakirtlarını üzerine beyle interpretasyonu beylem qara. Beylem qara otanın tüganını tam. Men onu şulay bilirim. Men bunda tekstler var şuralarına mesela Seyif Sarayı'nda ayttılar, aytık bu ilişki bu. Mesela mena tügel tarihte aşık fakirtlar var. O Talibek Han'ın neydi adetlerinde emir olan vaktinde indi fakir tabıldı, dokumentleri var. Ne bu? Vaziri bu. Şuna sonunda kaldı. Bundan altınıdan kildim yok mu minarı mı? O Seyif Sarayı. Birdebek'nin oğlu. Canibek'nin oğlu Birdebek'nin vaziri bu. Hem şunda yaşap kalığı sorunda. O neye darbe mekanizm bir tanesini bilirdi o. Nöbet o fakirler var. Mine şu fakirlerini üzere beylo probleması o ikinci biliyor. Mine şuna göre benim replik bir şovuna edebiyat bilen fen arasında ayırma şu turmuşunu korup gösterge oturuşlar. Hem siz görüşüyor. Bizim yazışılar tarihi prinsiplerinde, tarihi prinsiplerine geldiler. Aldığında algı, ne aldığında karşılığı bizim yazışılarımız.
alimlerimiz de işte tarihçiler, edep yazışlarımız da. Şuna göre men Tatar edebiyatın bu yakta düven sanamasını yukarı koyuyor.